Pozdrav dragi moji drugari, dragi moji monstrumi, u večerašnjem videu da pričamo malo o smanjenju lige. Kažu da će liga biti smanjena na 12 timova i to je mnogo, ali ajde. I da vam ja kažem šta ja mislim o tome i kako bi ta liga trebala da bude organizovana. Pre nego što krenemo na video, like, komentar, share, subscribe dugme, ako već niste, vežite se, polećemo. Znači, najavljeno je smanjenje lige na 12 timova, što je dobra stvar, i ljudi koji sade grožđe i prave vino znaju da orezivanje vinograda znači da se sav kvalitet sabije u jednom čokotu grožđa, znači sa jednog čokota da se smanji rod grozdova, da se skrati, da bi na jednom mestu, na jednom čokotu, na jednoj tom grozdu se sabio sav kvalitet i da bi dobili prave arome i prave mirise i prave tanine i jačinu i boju i odlike zemljišta i sve to. Znači smanjenje radi povećanja kvaliteta, kao i smanjenje proizvodnje nečega da bi se povećao kvalitet, da bi se posvetila više pažnja detaljima i svemu tome. Tako je Fudbalski savez Srbije, ili ko je već doneo tu odluku. Piksi je rekao da treba smanjiti na 12, Vučić je rekao ne, mora 16 da bi igrala i tamo Mladi Radnik i Janko i Marko. Tako da, to je jedna dobra stvar. Ali kako bi trebalo da se organizova liga? Evo ja imam neke svoje ideje, pa možda čisto da kažem, da predložim, pa ko zna. Znači ovako, ako bi liga bila sastavljena od 12 timova, a trebala bi od 10, kako da se izbegne da svi ti timovi ne budu iz Beograda? Da ne bude ta takozvana tramvaj liga? Pa vrlo jednostavno. Drugu ligu treba podeliti u 4 reona. Nek to bude istočna, zapadna Srbija, reon Beograda i reon Vojvodine. I nek svake godine 4 tima ulaze u prvu ligu, a 4 tima izlaze iz prve lige. I nek bude da 2 da ulaze, ali tako sigurno 2 da ispadaju, a ostala 2 da igraju baraž. I na taj način se pravi da se ravnomerno rasporede iz cele Srbije timovi. I onda ako bi neki privatnik uzimao neki tim, da ne uzima samo iz Beograda, nego da kaže čekaj, iz druge lige tamo iz, ne znam, zapadne Srbije, aha, imamo Bora Čačak, imamo Slobodu Užice, imamo Slogu Kraljevo, imamo još x klubova nekih, Slogu iz Požege, Slobodu iz Požege, kako se već zove i tako dalje. Aha, pa dobro, ajde šta ćemo da uradimo? Ajde da uzem taj klub iz tog regiona, tu da ulažem, jer to je način da uđem u prvu ligu. Tako da bi se obezbedilo da se ravnomerno rasporede timovi koji ulaze u prvu ligu. Je li tako? A pošto 4 tima ili 5 timova za sad idu u evropska takmičenja, u neke kvalifikacije, predkvalifikacije, šta znam, onda bi imao 4 tima koje idu gore, 4 tima koja se bore za opstanak, ostaju samo 4 tima koja su ni tamo ni vamo.
Šta bi to značilo? To bi značilo da jedna utakmica može da presudi da li si u borbi za vrh tabele, da li si u borbi za ispadanje. I onda bi se smanjila drastična mogućnost nameštanja i uticanja i tako dalje. Naravno da bi Zvezda i dalje imala svoj uticaj, ali neki klub, teoretski da je privatan ili kako već, onda on lepo kaže ja idem u Evropu, ja se borim. Na primjer, taj neki klub koji je na 5. mestu, na 6. mestu na tabeli, on kaže ne pušta bre, kakav Partizan, koga ja da pustim, Zvezdu, si lud, ja pobedim još 2 utakmice, evo mene, da igram Evropu. A ako te 2 utakmice izgubim, evo me u zoni za ispadanje, sa lud. I tako bi se drastično smanjila mogućnost da klubovi kradu. Mislim da je to jedina realna opcija. Znači da 4 tima ispadaju, 5 timova ili 4 koliko ide u Evropu, a da od ta 4 tima koje ispadaju 2 igraju baraž sa 4. i 5. u stvari sa prvim timovima iz ovih liga, a to bi se određivalo po bodovima, znači iz 4 lige, istočne, zapadne, vojvođanske i srpske lige, bi 4 tima konkurisala za vrh tabele i prva 2 tima koji imaju najviše bodova, na primjer najviše bodova osvojio tim iz Vojvodine, iz Beograda, oni bi išli direktno u ligu više, znači u Super Mozart Bet ligu, a 2 tima koji imaju manje bodova, a to bi se određivalo i po broju utakmice i sve, ako se desi da imaju podjednako bodova, onda mi onaj koji ima više pobjeda, koji igra veći napadački fudbal ili koji je primio manje golova, uvek ima način kako da se to reši. Oni bi išli u baraž sa timovima koji su na 10. i 8. mestu. Znači 9., 8., 11. i 12. mesto za ispadanje. 11. i 12. odmah ispadaju, 8. i 10. i 9. igraju baraž. Ako razumete šta hoću da kažem. Znači da bi to bilo vrlo zanimljive lige. Prvo, te druge lige bi bile jako zanimljive, svi bi se borili krvnički da uđu u viši rang, ovi bi se borili krvnički da ne ispadnu iz višeg ranga. Ceo sistem bi se napravio skroz drugačije i uvek bi imao 4-5 timova koji su iz Beograda, ali sve ostalo bi bilo vani. Pojavili bi se neki novi klubovi u koje bi neko hteo da uloži, na primjer eventualno Bora Čačak, jer taj Čačak je grad privrede, grad industrije, grad malih privrednika, u njemu posluju neke firme koje rade na vrhunskom svetskom nivou, pa što da ne, možda i Sloga iz Kraljeva u nekom smislu, mada je Kraljevo odavno zaboravljen grad, ali ajde i to, mislim Kraljevo je grad sporta, grad košarke, fudbala, odbojke, rukometa i ostalih sportova, tako da to je vrlo jedna zanimljiva ideja. I šta bi moglo još da se uradi? Da se dovedu strane sudije, da Partizanu i Zvezdi sude strane sudije i u derbijima i kad igraju sa bilo kim drugim. I to bi dodalo još jednu dozu poštenja, mali timovi bi imali sigurnost da te sudije iz Italije, iz Francuske, iz Španije, iz Engleske, da one neće da prave nikakve gluposti, da neće da nameštaju i ta bi liga došla
jedno poštenje, jedno sve. E sad, kako bi se rešio problem odlaska igrača, ja nisam zato da se igrači sprečavaju do te i te godine, dodu do ovde, do onde, ja nisam za to, ali to bi mogao svaki klub da reši sa sobom. U stvari, to bi mogao Fudbalski savez da reši tako što će da, na primjer, posebne premije isplaćuje timovima koji imaju malo stranaca, koji forsiraju mlade igrače, tako da ih sam Fudbalski savez forsira da mladi igrači igraju, da se stvaraju talenti, da oni ulaze u vatru i prve i druge lige, tako da se napravi jedan marketinški pool za sve timove, da se pomogne da ovi mali timovi imaju malo bolji marketing, malo veću vidljivost na tržištu, tako da svašta može da se uradi, samo ako se hoće. Ja pozdravljam to smanjenje lige, to je odavno trebalo da se uradi, nek se igra u 3 kruga, svako nek igra sa svakim po 3 puta i molim lepo, tako da bi imali i 3 derbija i plus derbi u kupu i tako dalje, a možda bi moglo da se igra i ovo play-off, play-out i tako nešto, te neki fazoni. To mi se baš i ne sviđa, ali na primjer, eto, i to bi moglo da bude onako vrlo zanimljivo takmičenje. U Srbiji uvek ima talenata, Srbi su jako talentovan narod za sport, u Srbiji se fudbal ne voli, nego se obožava i klubovi bi svoje navijače dobili. Svaka čast Radničkom iz Kragujevca, to što radi Radnički iz Kragujevca, to je super, jeste da mu je Partizan dao XY igrača, ali eto, to je to. Već ima i neku bazu navijača, u narednim godinama bi mogao da poveća još ako se bude gradio taj novi stadion Čika Dača, tako da, eto sad zamislite tako. I da se privatizuju klubovi, to je vrlo bitno, privatizacija klubova, da se dozvoli da privatni kapital uđe u klubove, pa onda lepo da neko kupi Radničkog iz Niša, pa Radničkog iz Kragujevca, pa eventualno Partizana, pa da vidimo onda, pa onda Vojvodina, pa ovo, pa ono, bez upliva politike, bez upliva stranke, neko kupi Borca iz Čačka, Slogu iz Kraljeva, zašto da ne? Mogu ljudi da žive od prodaje igrača, od marketinga, lepo se tu živi. Ti da prodaš 2 igrača, da napraviš u 10 godina 2 igrača koja možda prodaš po 50 miliona, ti si za 10 godina 100 miliona zaradio. Koji to još može ozbiljan biznis da ti donese za 10 miliona 100 miliona? To je vrlo teško. Znači, a ovo je sve vrlo prosto. Tako da, još jednom, ja pozdravljam smanjenje lige. To je to. Ako vam se ovaj video svideo, like, komentar, share i vidimo se u nekom drugom i boljem videu. Bog vas čuvao i zapamtite, za druge se navija, samo se Partizan voli.